When couples try for a pregnancy and pregnancy is not happening, so they do not know when to approach a fertility specialist. So if you are married for more than 1 year and your wife's age is less than 34 years, then it is the best time to see a fertility specialist to know the cause of infertility. But if your wife's age is more than 34 years and periods are painful, irregular, and she is a long-standing patient of diabetes and thyroid, then you should see a fertility specialist within 6 months of your marriage. Dag jing sokya ke bejor halor ke jing nang karoi jing gibriyo ke benabar ke jela lani gibriyo ke bamdei ki trai muluk ke jela ke belas sedang ban kendrai ban wan seng ya ki kam baper hak distrik Riboy ki bamla ban pentikina lagi dan em ki kot kisla ki babiang ban khayi hak ne distrik Nagaliang HYC Riboy ke lalet ban bo ya ke jing ujor halor ne ke benta Shau Chief Executive Member ke HEDC bandawa untuk lar mardor halor ke ne ke jing nang kieu jong kini ki brio ki bamdei ki trai jela ke Meghalaya ki bawan khayi hak ne district Nakaliang ke HYC Riboy hapo ke jingelam Hercules Suteng President lembat ki wek wekid khot haka khatsan trek ujemang arajar arpulai ki lelet bene kendo yu batitas Starwell Khan banbo ekador khas halor kane ke benta bat ki le tho ru ba ka jingbon jong ni brio ki bamdei ki trai jela kilabon bah kathan bernihat nongpo umsning bat ki weki jaka jong district bala subaru begini kinong khayi kemdan ya ki trading license habe keren bagi nong pathai khubor uba Hercules Suteng ulaong ba keladan gejing sokya halor kane ke benta halor ka jingbon jong ni brio ki bamdai ki khasi bat ki banaki weki jela ki balawan man khayi ha kane ke district bat ki bala shuan ban kamai klem da yo obor nedon ki jingyo jingbet banwan khayi ha kane ke district Ule thuru bagaseng kadap da kejengkemen bansaki bagi nisngi bagi bor kaki HDC kilale tuklar bat kilale ya kabadan kam ha kabayedai bat kejengkayi jengki brio ki bamde ki trai jela hasor shillong bat komta kaseng kala kerpat juru iki bor kaki HDC ban pai khmat shaka district Riboy Ula pentip ru bahalor kene kejeng kerpat jeng keseng HYC nakaliang Chief Executive Member ula ai kejeng kular bon shim khiano mardor bat ban betha ru iki bor jeng enforcement ban penlong ya kejeng kenra ha kini kisngi ki banwan jeng kenrei jong ki barjela ki ba kai pateng lemda bot kendon ya ki kendon ki balabu data isi konsil ki bala kai bi an hande hapo temri bojini nandu nanti napo kana para menta ki nongpo area nanta ki using area ba how ki bubun benta hapo ki temri bojini te kumbangi la sakhi nagaliang jo kaseng hi ke jing kenrei jong ini ki non tribal ki ban khai hapo temri bojini kala jelai na giwe ki si shakwe ki si te de helor riga nuri mungi kum kaseng ni sukya ilawan kendu ya CM jongka dusil ban kerpat i ba indet shakite ki jaka ban in khanra ya ki trading lesson jong ki barjela ki bala shukai be an te nagaliam jong ni kum kaseng ni kumbai la musngo na CM ban borong chingi ba ila pauru chingi kum kaseng ba nalade sahyar ban khanra ha be de ba ki trading lesson jong ki barjela ko ka kathan temre boy chingi tingi ban pauru ka jing su boro be subsil ba kumbai i ni si bumta ba kila khanra trading lesson ha po ki yo bihat ekene ke kam ko ba bhaw ko ba le na ka subsil tingi scam ba kadika jing khanra apo ka temri boy chingi ba kena kaliang juga susu kasa simpian ahi modal kumba ICM ila personal chingi de bagi na kaliang juga sengero ibu pau kaji kerjaan apo pura ya susul da rono benda ki kap ba ki khanra ni semua ina kaliang chingi ai gamon ketika tiang ban ni telam dekat bagi de na kaliang juga seng ila pharu sya kon phak piru ya kajing tho di bangi la ai tangasni sya IM jong trip ba tunjuru sya is pretendent jongka enforcement ke tang